Dimas Tri Pamungkas tangkepe ajak Polresta Denpasar di subane 6 bulan kepungine. Warga Sumenep Madurani eni tawange maling alat bengkelne Peri di tongosne Megai. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi nerangang, kejadiannya entu awalnya dugas Peri teke ke bengkelne di Jalan Kalisari Gatsu 6 nomor 8 Denpasar sawetara jam kutu semengan. Mare neket di bengkelne, Peri ningalin jelanane subuh mebiayagan. Ulian curiga, Peri lantas ngenggalang ngecek barang-barangnya di tengah bengkel. Mare cek, liu ane subuh ilang. Peri nyoba ngaling-ngaliin pelaku. Apa buin, pelaku anak mule ngoyong di lokasi. Pelaku nih lantas ilang. Mare telpone, HP-ne sing aktif. Ia lantas ngelapor ke Mapolresta Denpasar. Subuh 6 bulan kepungine, pelaku Dimas lantas bakatange ngejuk di Jalan Gunung Batu Karu, Gang 10 Denpasar Barat. Hasil palingane cara kompresor, mesin poles, gerinde, spray gun, kunci-kunci bengkel ajak bahan cat subuh pelai bange ke Sumenep Madura. Ulian entu, korban Peri rugi nganti 10,5 juta rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.